Newa Me Jho-150 Shakya Newa Me Jho-150 Shakya Chicken Sewa Donwet Sakal Newa Me Jho-150 Jojolapana pan Laskus do नेपाल सम्बत झिन्स व पी चिलाठो त्रिहर्षिख अर्थको 2080 साल चैत्र महिने 10 गते सञ्चरबार सराथे नियमी पनि प्रतिक्रिया नप फाउपुनी लस्ता चिरस्यागो गुरुमापा व चकौदे बारे छकोनिको जानकारी न बिउजी कन्या फाउपुनी ख पुनिएटा संस्कृत भाषामा पूर्णिमा ढयावेछ न पूर्णिमाई पटी हाको रूप पुनी जुल पुनिएटा ठुटन छ तिमला पोंक टोग निया पुनी कनै पुनिएटा चिसा फाउपुनी ढयावेछ न ठौकने होली पुनी डाल तो होली ढाको चलन अपो जना हिन्दी फिल्म यो प्रभाव हो अले नेपाली शिक्षा होली शब्द छौलिन जुइफो जेगो समाज फागु एटा छौकटा न्यायफिको रमजम या निकटा कया टौडो डक्को टेटा पुनिए छौसो बाख सना चुनि थे फाउ पुनिए न अजागे बाख सना चुमटेमा सोनिगले चिलाठो अष्टमी खनोन छे फागुन याई फागुन यावे छिकटा ये येलो खोपे चिर स्व्याउ ये बसन्त फुले छपो पठे सुट दुगो कुसथे जागो यावाङको छत्रे चुबे पाकम या सुचका ठनाटै ओगु छत्रे रंगी बिरंगीको कापा कुचटा खायाटै ठटे येले किसिम देग न्यने ठिठी रंगीको कापा कुचटा छमा चिच्चमाको सीमा खाया बे सुचकाटै तर खोपे रासा छटा बेस कठन चिर स्व्याइ अन अझ छु कठन ठनिगु मयासे पिन्डिया देगै फल्चा निक्ति हाको ट्याचिङ सिटवाचा जख निफु छिप्टन छिना तलमे खायाटै उकि सिटा न्यने छको याङको कापा डोटी होखना अनि तलमे यखायाटै ठौकने ठो फल्चा खागु मयासे तले माट्ने खागेना टौडो ठुके ठन चिर स्व्यागटै ठुके खपच ताक ठुने अपोटा मछिङली ठुनिया खन्टिका छया फागुट हो बसन्त ऋतु चौचौ ढागले सीमा चुल्जा व ढ्यामुनुटे जीवन न उषा उमंग पिजो इ ख अर्ची हाटो फागुट रस रंगी पर्व कथा हनाव्या न चिर स्वाइले रंगी बिरंगी कप खाएको टेया लास्टेसम फिगो वस यो प्रतीक ख चिरिया अर्थ वस ख गोकोलिया गोपिनी त छन यमुना खुशी मोली त थप्ने वस डक्वा खुशी सिटे टोया थपि खुशी क्वाउना मोलिया चोबले अन कृष्ण ठंक वले रसिकम कृष्ण इमिको डक्को वस मुंका सीमा खाना ल्यास्टे त वया ठया मर्याका बिल थजाको अवस्था खाना गोपिनी त सँग कृष्ण त चिट बुझाया टुका वस बिलट हेउन सुया टाउटो वो गोपिनी त वस प्रतीक चिरे खायो काप कुचक टकान था थटे खपे पिण्डे फल्चा खाया टयु छिट्या न अजागे रस रंग यो प्रतीक तै फागुई बारे छटवाच जानकारी ठुलिया जुल आ छफो फागुए मेपाखे ज्याजो न्याके अबिर इला लखन छका फाउ पुनिया होली मिटेवा छिजी मुना चुकल्लाची चुना फागु पुनिया होली मिटेवा ढका ठटे म्याला टम सतीश महर्जन सान भाइ महर्जन दीपा महर्जन रत्न सुबा महर्जन ख ठोचनी मिचुया टम पूर्ण काजी जापु ख ठोचनी फागुए ले ख अन्यना दिस अबिर इला लखन छका फागु पुनिया होली मिटेवा अबिर इला लखन छका फागु पुनिया होली मिटेवा जन्माद्यो साबले चित्त छत थने पुनि नाद हेके घुमै पर्सित जन्माद्यो साबले चित्त छत कला मस्त छक्के सो बाग दाजु पपसो कला मस्त छक्के सो बाग दाजु पपसो पैमोदाची मधु सा गुल्ली फिफसो पैमोदाची मधु सा गुल्ली फिफसो चैत
तिहा महाजन बजासा तुझ्या मियाचा तिहा महाजन बजासा देवाद बसा ठीके जिगु देसेना होय देवाद बसा ठीके जिगु देसेना थाने कोणी न्याचा ना सिरी मैच्या भात दिली बजावो ना नालिस लावो थाने कोणी न्याचा ना सिरी मैच्या भात दिली बजावो ना नालिस लावो झिगुरेया जला खाला लेता पाला झेलाया झिगुरेया जला खाला लेता पाला झेलाया झिझिलवा का वशानील का हो झिझिलवा का वशानील का किला गया कुल्लू किसिले कुली बाकी सुखदाई पासे मधु हारंगिरी किला गया कुल्लू किसिले कुली बाकी सुखदाई पासे मधु हारंगिरी अबिर इला लख स्वाका बाबु पुनिया बोली मितेवा अबिर इला लख स्वाका बाबु पुनिया बोली मितेवा झिझि मुना चुकला चिचोना फागु पुनिया होली मितेवा झिझि मुना चुकला चिचोना फागु पुनिया होली मितेवा फागु पुनिया होली मितेवा फागु पुनिया होली मितेवा फाउया झझर आगो मिरुङका सराठे वंगु नेवा मिजो नेना ठगु मनिया पामा थेति किपा व खंगल नमस्ते जोजलपा पिन्तना सुबाचुया दिप्नु नाम ने दक्षबे नापा राजु सिक्राकार कान्छपाई कोजु रमेश कपाली सुदेश लाकार डुवाल विजय सबैटा साके चौठी महर्जन गीता खर्गी रानी शोभा महर्जन व किरण खर्गी ठटे वंगु ज्याजो मुक्क चाहिँ nye न्यामेस नसिएरी आउदल उकी मध्ये चाहिँ जयप्रकाश साके सानो छोरी साके चन्द्र हेरा नरेश श्रेष्ठ बाबु साके काजीरत्न महर्जन राजवीर डङ्गोल धर्मकृष्ण सिकर्मी उर्मिला महर्जन सुदेश लाकार रामबाबु श्रेष्ठ निनु श्रेष्ठ प्रमोद अमाटे रत्नकाजी महर्जन चिरिकाजी व्यञ्जनकार आनन्दमोहन रञ्जित व बलदाई महर्जन बलदाई ठटे राकेश महर्जन जो निगो ग्रुप है व मदनमान राज भन्ने जो सुंगो ग्रुप है रमेश कपाल जो मुक नि गुंगो ग्रुप है शेरना डिगु चिकमे सक्ता दुनुगलन चाहिँ यको सुबाडो लिपना ठटे शेरना ठगो मन्य खबुया दिगु मनतुना वंग ज्याजुले वो कमेन्ट भने डक्ले नापा मानिक साके जुन जुजलपा टारेमा फिन्स्ट दाजु त काछुइदिल रत्नकाजी महर्जन फिन्स्ट तेइदिल धर्मकृष्ण सिकर पनि जुजलपा अले ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन जुजलपा शान्तराजु ज्याजु नेवा मिजो 149 लाई 6 यको सुबाट तेइदिल राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ जुन भानाको ज्याइ त यको सुबाट तेइदिल त बाबु साके जुन जुजलपा शान्तराज दाइ तेइदिल ठटे कान्छभाइ कोजु उल्टा फसाद बितेन कृष्ण दर्शन बिव कर्ण तया वटापटि मे ओहो गुर्जु यक्वे फलाङ मिन्यङ काटल ठोम्या हाला दिम मेजु कमला स्थापित गानसिल मिन्यङ काटल गुर्जु त यगको सुबाडो ठोमी त स्वाई मिरका बुराबुरी टेसन टाउ जि यक्वे न्यनाटया आन न्यवाटेको टाटले फल्चा थो 12 मास स्वाई मे हाला वया चंगडो अटिए जंकु केटा फुजबले टले ठोमी बासुरी फिग जनान चंगो खण्डो तका चाहिँ कान्छपाई कोजु जुन चाहिँ जानकारी बिया दिल ठटे टन्का इन्द्रमान जो चाहिँ थयमी बारेका या ठुटो च्याडल अटे पाछिको कर्णप्रिय परम्परागत मे हाका दिगले दुनुकलन से पिन्तना सुबा दिछया जिमीमा बाजे बजे न नेर निसे माला चंग बल्ल शान्त जो लुका दलरका चाहिँ टन्क इन्द्रमान जो चाहिँ चोइ दिउजल ठटे किरण खर्गी जो जजलपा दाजो ठाउँ फाउ पुनिय मिछपो सकल नियम 5 मिनेट नियमका चुनारका वेक्लन थैदिउले किरण खर्गी जुया चाहिँ इनापे चाहिँ फाउ मिदना होया वलरे फाउ पुनि वलरे फाउ पुनि वलरे तो म्याला त यमन श्रेष्ठ व रत्न शोभ महर्जन ख यमन श्रेष्ठ तल्ला छि मदन कृष्ण श्रेष्ठ काज जिमा रचनाकार श्याम प्रजापति संगीतकार अंजन श्रेष्ठ वलरे फागु पुनि वलरे वला वलरे फागु पुनि वलरे वला तुकमा में जुझाल कोसो वला होली तो चिन दसो वला लता भाजु हिरो जोया वला
पासमुना वला वला रे फागु पुनी वला रे वला वला रे फागु पुनी वला रे वला सुला छुसोइ चोन्न क्वावारे भाजीवे मुखु छाल खाली किरे सुला छुसोइ चोन्न क्वावारे भाजीवे मुखु छाल खाली किरे सोरे छका छाक्वे पिदो वला वारे वा क्वावा मक्सा जिपी वला सोरे छका छाक्वे पिदो वला वारे वा क्वावा मक्सा जिपी था वला वला रे फागु पुनी वला रे वला वला रे फागु पुनी वला रे वला लुखा खापा त्यो साझा खापा चाकिरे बसन्तया मेला खानुगा लुखा चाकिरे लुखा खापा त्यो साझा खापा चाकिरे बसन्तया मेला खानुगा लुखा चाकिरे दुश्मनला मखुसो पास्पी मुनावला रंग रसमिति पी पासमुनावला दुश्मनला मखुसो पास्पी मुनावला रंग रसमिति पी पासमुनावला वला रे फागु पुनी वला रे वला 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 मेनुगा मदन मान राज भन्डर जे कमेन्ट छे वेकला चाहिँ जोजल्पा शान्तराज जु चोइ दिउटो मेजो पुंक न्याब्ले ठुन्याना बामला ढाकुलो टोहे मरो उकिसन अनेतने खन्यन देगु छन्या बाला डल अजौ खन्यन साप्या य न्याब्ले अजौ खन्यनका दितेगु आस्ना याना ठुसे केदार जुएगु टिस मो वेकै टिसना जाजोइ छौ अंगठे जिंगलो मोल कि छुटे जिगो मदन मान राज भन्डर जो केदार श्रेष्ठ टिप्स तुसिना मोरो वेकै टिप्स लागि चाहिँ एकदम इलम लाग्ने टिप्स चाहिँ त फुसरे मर्या छन् खने कुन गर्न प्लावले वेकला एट हिटला इलम लाटला चाहिँ हाना चाहिँ टिप्स चाहिँ कन्टिन्यू याउपटी जाजुइ जिना वेका त इनापिया मदन मान राज भन्ने जाना ठुक्न चुइदिगु तो ओके टेस्ट न्याब्ले छ या डिटर न वेका त इनाफना याना त न ठुक्सी मिट फुक हा नाप्ने कपिराइट ख ठुक्सी मो अले छिको जाजो है तायो पिन्तना चना जेमा पा मेगो शनिबार टकै त बा सुबार का चाहिँ मदन मान राज भन्ने जो थैला तटे आनन्द मोहन रञ्जित जो चाहिँ वेकला चुइदिगु दियो थ रोमन लिपि चुइदिगु चाहिँ भच्च जे न्योन्यो ठिक मोक्टला न्योन्यो छौ सेन्टेन्स शब्द टुका अष्टमी नुचु बिया डिठे चोरगा चाहिँ चुइल त गुटा वेकला तैदियो खा जि ठिक मोक्ट ठिकै लागि चाहिँ जि छम फना जना ठोडोंगा लव मालाकार जो चुइदिगु दो जुजल्पा शान्तराज दाजु जिठो लोका भाग ज्याजै मट्टिक जनावया चम नियमी ख ठो जुगो सोको कमेन्ट ख दक्षबे नापा खुइचाको ज्याजुले व सचिवन्नीको ज्याजुले कमेन्ट जनाउ ख छिको ज्याजुले जि नेपाल पासे नापाङ गजल मिचा 50 चंग खुपु गजल मध्ये न्यापु गजल निन्तन 50 गन गन निसे व मोटी मैचा छुमय द छुमय छंग रूप से व गाव न्याला ढासा मामा ढाइको मिस्टेको रोख आ ल्योन्दनिको ओगु मेचकले चंग छपु मिनिन मास्ट्यो अले अमृत नसाके भक्तराज आचार्यको जहाँ छन् बुद्धका आँखा कालजै मे चोमी सुरका न्यना दिउका ओ मे चोमी बम बहादुर थापा खरका चाहिँ लव मालाकार जो चाहिँ चोइदिगु ल मालाकार बाजु चिसा थन्यवा मिजो मड्डिक न्यना चना तया दिगले तस्कन ले तल ठुकी लागि यज्ञको सुबाडो नापा चिसा 50 गजले चंग न्याफ मिन्यना डेटको सा ल्योन्दनिको छफुन्यनिको रहर्याना दिगले ठौ छिको इच्छा ट्याने त्या ल्योन्दनिको छफु गजले हाके जना
नाप जहाँ छन् बुधका आँखा मे चोमे बमबहादुर थापा खरगा कना डिग्लो न सुबाडो आ न्यना दिस ठो मिखा रापट्टि ठो पच्चा चों चनि गजले चों मिचा ठो मे चोमी रामबहादुर बारेख लेउ स कमल छेत्री न्यना दिस लव मालाकार जे इनापे ठोमे लव मालाकार जे इनापे कमल छेत्री गजल नुका आज जयप्रकाश साकी जे चाहिँ टिप्स त्याला कमेन्ट त्याला भने वेक्ला ठुट्न चुइला जोजरपा सान्तरा दे 149 को ज्याजो पुमोंग लासै खस्वाका इंगितेना नापठन लासा छि नेवाटे संख्या छौइले 16 टको ठेंगु दुगु ज्यातन ठन भाकोर बजार नेवाटे ज्यासो पसलन जा
पिनी गन सरे बा गामे सुया गुम्बा डेक मालका अर्डर बोलके उबले सिंह सरकार थ पिनी गन्य टोटे नेवाटे त गुम्बा डेक त सोइगु ज्याज जे हर्षमुनि साके सप्टी बन वटन छिटा हिमाली पेगे जुमला मुस्ताङ भुटान आदि ठासे तकन जे नेवाटे स गुम्बा त डेका त खटेको सिकाउलो जयप्रकाश साकी दो छि जुमला मुस्ताङ भुटान लगा टेडिउले द छ त खन्लुमा सोल त भुटानी जुजा आन अनि यो भुटानी जुज चाहिँ नि थन्ची वाले चोपिन चाहिँ नि साकेटे त चाहिँ ड्यो डेक बिउ खनि ए ज्या चाहिँ भुटान एम चोम जुजिया चाहिँ नि एम भएबी जिरे ब्याबी न्याइबले ओ चाहिँ थन यले वाले चोपिन चाहिँ ड्यो डेक पिन चाहिँ नि कलाकार ते त निम्त छया हो चाहिँ खजी सिउ होला आ न खसवागा यंके लोकबार ढाई अष्टैमा लाखबार डोजना प जुगो खनवाला व टाक ठन ठन यको नेवाट डुरहेको सिदु जि सियोको त यहाँ उडा साउट कंसकार तुलाटर साके बज्राचार्य लासा छिका छ पसो टौनी हो केरुङे जुसा श्रेष्ठ त्यसमा पसो टौनी कुटी चाहिँ यले त्यसमा जासो टौनी आदि जिन्जना लोकबार ढाई छि गसज्या मर्जन जुर लोकबार ढाई न ठटकन जिम बाजे त नेवा साउटेसा जाइक टन लासा बना हो टोड ठन सोमले जिमे बाजे या सोमिना प यो त्यो ज्या वया मछम डेका नेपाल या र वो मच लोकबार ढाइमे जे खर गाडल नेपालले ठौले एम त सेडका जाटो बाइक नाटल फुटले डुमका छेली छिनीगो अन सुला लिपा सेट चुनीको ठा स्विम्बी वया मा बना जिम अजि चोम ल जिम अजि अनेसित अन बम सच्या सुन्द व्यापार नातन व्यापार बालना वलसे लासा वे वो न्यू जाना हल खचर ट्याटर नापा ठुस सुबिदा दु ठन लासा वया बान समिनी ब्याना वो डुगु ख वेट न नेपालले बनाइंगा अन स्वयंबे छौ स्कुले पर्ने नाब्ल वेट सेडका हाकीगो वंवै पिन तको नेवाट ख खेबा मस छुन्द लिपा वइ बान वइ मान प वो बना लासा ल्या कठौर गात नि जयप्रकाश साके जुन चाहिँ ल मेरो अंक चाहिँ ठकै यो लिउँदा निको खची सन्यन दे वकैटा कमेन्ट लागि चाहिँ यको सुबाटो आ ठोडंगा पुरुषोत्तम तमको जुन चाहिँ चोइ दिगु जाजो न्याप्ले सुता लामा लिप्टे जाजुले देशभक्ति मिट दुठ्याउ आशा याना चनार गा चाहिँ दिवकमा ठैला ल पुरुषोत्तम तमको जु छिसा ढाठे चाहिँ ठौया चाहिँ देशभक्ति मिछ बुझनायो दो जिगो देश छय छजित अति गुलिया गुलिया मे चुमी दुर्गालाल श्रेष्ठको संगीत न्यू बज्राचार्य गायक सत्यनारायण मानन्दर ख ला सत्यनारायण मानन्दर खोपे चोमे गायक ख न्याना दिस जिगु देश छया छजिता तिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया जिगु देश धका गनध्या घुमदै थनहाय थोथे दुख में गुछुदै जिगु देश धका गनध्या घुमदै थनहाय थोथे दुख में गुछुदै जिगु भयो कला जिगु भयो कला गण संस्कृति दु जिगु देश वखा जी सदान दु जिगु देश छया छजिता तिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया
तन धै गुछुखा मन धै गुछुखा नजी है जिगु जीवन है जिगु खा तन धै गुछुखा मन धै गुछुखा नजी है जिगु जीवन है जिगु खा जिसिनावन सा जिसिनावन सा जिजुयाले निगु जिगु देश शिवाय मधुमेगु जिगु जिगु देश छया छजिता तेया थुलिया की ओहो गुलिया गुलिया 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 देश योग मिनुगा रमेश कपाल जे कमेन्ट लिसो सकल नेवा मिजो ल्या 149 जना न्यायका डिपिना प स्रष्टा व सजग टेटा जुगो कोटी कोटी जुजल प व अभिवादन दो सना ने ज्याजुले हागो फुक्को मिव मिमिको ओगो ठुगो खट पुङ कन्याना ठुकी लागि आफ्नो सुबा कने ठोहे दया अर्थात नेपाल समर 444 फाउ पुनी और ज्या चे नेवा देश तो डिट रंग अबिरे डिखना काइगु ज्या ठो फाउ पुनी नेट खुनु अर्थात छन नेट पिट गइगो नेवा मिजो ल्या 150 फाउ समने मिजको दुटका दिदिगो पल्स कासे मोडे ढुङ मट्या दाजु राम शरण नेपले सले ठगो याउसिन याङगो कोखा ख्वाले अबिटे यरे गनुवना वया थापति छप मि दुटका दिदिगो मन तुना चुना रकाछनी रमेश कपाल जो ठैल रमेश कपाल जो छिटै दिथे ठाउँ मुको चाहिँ फाउ यत गम्या हागे उतन मति वो ख तर छपनी बुठन इनाप न वले इनाप न दुटे गातना सा चाहिँ छपनी बु चाहिँ फाउ मिया लाउडो आ छिटै दिथे याङुसिन याङगो कोखा पति मि चाहिँ छिगो इनापे जनावे थो मिन्जना दिस हालमिया लाटम राम शरण नेपाली र लेट्याटम कृष्णमान डंगल चुयाटम विष्णु जर्मी याङगुसिना याङगु कोखा ओ रामा याङगुसिना याङगु कोखा ख्वाले अबिर्तया योदाई गनौना होया योदाई गनौना होया याङगुसिना याङगु कोखा याङगुसिना याङगु कोखा ख्वाले अबिर्तया योदाई गनौना होया योदाई गनौना होया याङगुसिना याङगु कोखा याङगुसिना याङगु कोखा ख्वाले अबिर्तया योदाई गनौना होया योदाई गनौना होया सोसा भुयोसा धुसी धुसी लुजा छो सोसा भुयोसा छो सोसा भुयोसा धुसी धुसी लुजा बैसा पुराया सामना हो रामा बैसा पुराया सामना नचाया मुजुया योदाई गनवना होया ओ याङगुसिना याङगु कोखा याङगुसिना याङगु कोखा ख्वाले अबिर्तया योदाई गनवना होया योदाई गनवना होया
और फिसल गया गया मन आँखा फुका धोया और फिसल गया गया मन आँखा फुका धोया दिखो ताको धाको शीत हो रामा दिक्क ताको धाको शीत मिले बिया सोया यो दाई गन बनाओया यो दाई गन बनाओया Yangushina yangu koka o Rama Yangushina yangu koka khwale abirsaya yodai gana banaoya yodai gana banaoya बागमती विष्णुमती ये दिशया तिसारे बागमती विष्णुमती ये दिशया तिसारे ऐला तो ना है ऐला तो ना थे सिका गनवो नवोया योदय गनवो नवोया यांगुशिना यांगु कोखा ओ रामा यांगुशिना यांगु कोखा खले अबिर्सया योदय गन बनाओया योदय गन बनाओया ओ यांगुशिना यांगु कोखा ओ रामा यांगुशिना यांगु कोखा खले अबिर्सया योदय गन बनाओया योदय गन बनाओया ठन्टा कमेन्ट कोचाल कमेन्ट ना डिपे सक्ता युक स्वाडो ज्याजै छ त सवारी नियम पनि कमेन्ट न खट कमेन्ट र yana नियम पनि मनुसाल त तिबो जाजनी न्यानातना ल सचिव नेको नेवा मिजो सान्तरा साके पाके कने फागो फाउफुनी झझटाके नेफको हना दिस फाउफुनी खना प गुरुमा पाइ बाखन नाप खया चुपी मस्ते त एक मालके ख्या मालके गुरुमापा उल ढका टाको चलन दो उले पि मस्ते स गुरुमापा ति मखसा इपि नाप छौ कटना स्वाफोट्या छ ठंकने गुरुमापा त यु मसिया हुन ठोइ बाखन मसिया हुन तो गुरुमापा इ ख यन देशे चंग ना जागो इटुम्बा नाप स्वाफोटो इटुम्बाले चम छम टमी मनु या केश चन्द्र ताम या क क्या छम दो वो क्या मचा जुडियो जुगने जुली पाना व ठगु छेबु फोक फाक सम्पति फुकिटंकल ठटे जो नेटुन्ट टक्न मरिया छन महाजन सिंह सार बाउट बियाटमा ठ टटै था हो किजा वले टटमा लेटया ठ किजा केस चन्द्र त लुइको डेमाटिया जाने के उया त किजाम दास ठट जाट्यानको लुइको डेमा या जुली प्याइङ केम ज्या वल लिप जुल सिटटमा किजमेसी बामलाको स्वभाव सिउले लि केको डेमाटिया जाने के उया त ठो डेमा न जुली प्याइङको ले छन टटमा लप्टेटिया जानकल लुय डेमाटिया जानिकिम तता ठाउँ लप्याटिया जान्नुको कुनै केस न ठय तता हेपे यतका नुग शाका जामनोसे दक्को जाछको काप्टे पोचना छेन प्याउ प्याउ वछटा टेंका नेपिटना वे जान्ने ट्याउले जाडको वाच वते चुना नेहे लुइफ मुजा चुना जान्निबले पना गंका नेरका अन्य छल मोटे चकंक पाना चुना जापाना चुम केस चन्दे नेपिट्याको सोके सारक न्याउल थुप्ले छपठा बखुन्ट या डक्को जान्ने आउन केस चन्द्र निल चावले जा छ मरेको बखुन्टे सन या टौले टस्कन ने मास्टिया खोल वो खौ खना बखुन्टे नुग मचिन डक्को बखुन्ट या जापाना टौल मोटे लुखफाना भया हुन उनमछि लुखना केस चन्द्र लेलेट या लुमका चोमले छम लाखे वेटर नेरका अनुभव हासी मलापी हो जुड्यते मालिबले माखना बुडी प्याउइले थुप्ले केस चन्द्र गुरुमापा लाखे त खलाला पाजुना ल ओइ खन्जना लाखे डंग जुल लाखे टेपे बोलासा सम्पत्ति यको दशा एपी मूर्ख जुयाजनी केस चन्द्र ठय त पाजु नाउने लाखे डंग ज्या केस चन्द्र या कचा लोन्म पो उल्मुछि लु गुरुमापा न काप्टे पोचना पाच्या केस चन्द्र लियो लियो इतम बाले हुन केस चन्द्र गुरुमापा त लै नाटल लिप जोलसे गुरुमापा न तले चोपे मस्त ख्या ख्या साना नेग
ठो खटवाले चोपिस सिका केशचन्द्र त ढा हुन केशचन्द्र यसो थैटा ठन छ्याट्या झिमुक्त घाटवाले चोपिस सक्ले जाना गुरुमा बेटा चिन्खले वाइङ ल वेटा नि लाजा देका चिन्खले नकिङ किउजुल ठया क्रमे ठौक्ने फाउफुनी चाने चिन्खले यंका चाहिँ गुरुमा पाइ त जानकीको चलन ठौन दनि थोजुल फाउफुनी नापा स्वागो केशचन्द्र व गुरुमा पाइ ख आ फाउ मिछ पनि नान्दिस अबिरे होली त चाहिँ लाल ल्यासे तुमी हालाटमा राजन महर्जन ख नान्दिस ए टुमटुम मेजो गनले याक याक 你看我上称的菜， होली मिटी मगलाले कि जिवया बि 切，我有一些毛弄的样子，噻。 फागु याहुले त चाया लालसे विसुवने मैं कना सो छायाला विसुवने मैं कना सो छायाला चले चुमुटु कमा वहेला से जितमा चले चुमुटु कमा वहेला से जितमा बोले से मरे कहाँ चाहे मनया बोले से मरे कहाँ चाहे मनया भागु या मेला में जुमशूला विसुवने मैं कना सो छायाला भागु याहुले तो छायाला लसे विसुवने मैं कना सो छायाला मच्छा सा थौला प्याखा हुला बिउ नेपाली पा मच्छा सा थौला प्याखा हुला बिउ जीसन मिसा पिन्ता अबिरताएनु हो जीसन मिसा पिन्ता अबिरताएनु भागु याहुले त चायाला लसे जिबिनी मिले जुया प्याखा हुलेनु जिबिनी मिले जुया प्याखा हुलेनु विसुवने मैं कना सो छायाला जिबिनी मिले जुया प्याखा हुलेनु विसुवने मैं कना सो छायाला नियमी पासपी कने फाउ जिया फाउ पुनी नपा चाहिँ स्वाग विशेष सामग्री जिवया छ न फाउ पुनी नपा स्वाग छौ जात्रा चक दियो जात्रा ख ठौ जेज गन याकी जात्रा ख चक दियो बारे छप किम्बन्दन्ति छन्दो चक दियो टाइम ठै बेली छ म सिंह साठ बाउ ख सिंह साठ बाउ टाइम इटुम बाले छ म केशचन्द्र टटे फाट ख सिंह साठ बाउ लास बन जामी ख वो छ म टर म महाजन ख अञ्चना व यक्को कमेट
वेटा लासा चोपी मिस्टेस माय मतने ना फुले ना तल छन नेवा चलन सिंह साठ बाउ डेन्टेका निठो ठे कर्नामय ध्याने त न टुप्ले कर्नामय प्रकट जाटा ल छिमटा माय मतने ना टपी मिस्टर लसी त ख इमसा छिमटा लोंक नका लिप छिमटा साना नेटा सुया चंडो आबले छिम थन मुचो से नेपाल ल्याउ त ब्रह्मपुत्र खुसी छिटा अन तुयम सल छम चना चोंडै वे सल छिमसा गया हुनु टुप्ले छिमटा लसी तेस लिउ भए छिमसा लिप सुयम ते लिप सो तासा अन्य सलम कुटौना सी नगा ठुक्न चाहिँ कर्नामे न चाहिँ बेटा ठाउ ल कने कुन सिंह साठ बाउ ना पासमे सक्ने ब्रह्मपुत्र खुसी तुयम सलमे चुनाव वन लसी तेस हम त सोटो लिउ ल लिप सोपे सलम कुटौना सी त सिंह साठ बाउ छम जग लिफय मोससे नेपा ठंग ल ओग दिन फाउ पुनी ज्याज न लसी तेको लाटा बचे ज्याउ म सिंह साठ बाउ त फाउ पुनी अबिर खले इला बाजा थाना टजिको जात्रै त थय बाखं कटन ठौ टक्न थबैले चुक दिय नामा सिंह साठ बाउटा निश्चित पिनि भया सन्ध्याकाले जात्रै यागु याना भया चंग परम्परा आटक यथावत हेर्दनी निनाटना लक्ष सचिव निएको नेवा मिजो ठौय नेवा मिजो कोतले तासा जो जाजो निना दिग्ने सक्ष्ट सुबादो जाजो निना लाइक कमेन्ट शेयर ना दिग्ने सक्ष्ट आग्रज क सुबाबिया मेगु सन्तरवार हाना मेगु सचिव निएचको नेवा मिजो जना हाना नाप्लावे उबले टके लागि ठोक प्रस्तोता सान्त्रा साकिता बेरे ब्याज न ठौय त बा दिपा हाना नाप्ला